Ikinamico. Akizatumeje adasezerana ntibibaho. Nanjye nabimwemeje rwose. Ahubwo ahubwo agiye kohereza uwo mukobwa ategereje telegram. Ni ibyo rero umenye ko abategetsi bose barabizi bose. Ejo nimuzankuze isoni rwose mwamenye. Reka abakobwa nawe si umwana. So umwana namwe. Ndabona atakwitesha ndaheranwa. Kudashingiye ndaheranwa n'ubundi n'uguhemuka. Umukozi wanki muzima. Yego yarakennye ariko ibyo ntacyo bivuze. Umuntu yakena gakira. Kimwe nuko akira gakena. Ndaheranwa aritonda. Niba atari kirura cyambaye uruhu rw'intama. Ndaheranwa ntumukeka amabara rwose. Ahubwo tugize Imana zatugeza kuri byinshi. Nanjye ndizera ko ndaheranwa zatugirira akamaro. Umva mubyeyi rwose. Nawe ndaheranwa ndishima. Urumva? Menye ko yize mbi kubaka kabiri. Abonye akazi muri banyo ndataraka ndakubwiza. Ariko ko nubu mwizeye cyane none. Nagitangaza kirimo ashobora kumemukira nkuko abandi bamemukiye. Naringize ngo ugiye kuvuga nkuko wahemukiye abandi. Kuba mugabo ngiki? Wamurura nshaka wiki. Aho wandahiye amagambo. Wera ka twaganiraga da. Urabizikana? None nkwerurira. Icyo nagambire nzagikora. Niki wagambiriye? Tumuka va mu maso ndiye karungu. Koko. Ariko se niki? Va mu maso. Bigenze bikunda magara yawe gende. Nyange, uwo mujinya n'uwiki. Nyange zikize. Ejo ntuzi ko dufite umunsi mukuru. Va mu maso nta kindi. Ukoze uragikoze. Genda. Ko twajyaga inama suhindutse. Uzankura undabizi. Nta wundi nzazira atari wowe. Ariko se Nyange zikuvaho tubaniye nukuba ko ntacyo nari nkuziho. Aho nimumvisha nora. Wa mugore ntushaka kamunani. Urakabona. Nkubwiye ibyo wibwiraga byose urabehesha tuzabonana. Ntugire ngo ni igicucu kirimizi kuzimu. Tuzabonana byanze bikunze. Mbega umugore. Urabona aho yampereye nyinja. Uya mwanya w'umugore cyo mubitse musinkizi. Uriya mugore ufite amatsiko yo kumenya arashaka kumenya iki. Kuko nzamukizwa n'iki. Umuntu umenye ko mfite imbunda n'akamashini gakora amafaranga. Uriya mugore umaze kumenya ibanga ry'ubukire bwanjye ntazankuraho koko. Niba tutari tubyaranye nari nkwiye kumwica ndetse n'umuntu zamwica. Singiye kwihwanya urubyaro. Ariko se turiya twana natugirane. Dukuze se tukamenya ko ari igihe wishe nyine. Byagenda bite? Ewe. Reka ndeke ibitekerezo bibi njye kwiguraza hamwe. Ndanywa no kwandahiranwa duhane gahunda hejuru. Reka ngende ndabona ngiye no kwiba. Mwiriwe bako. Ego. Hariya hari umuntu bashaka. Nshaka? Nganze murebe. Nshaka. Uraho wa mugabo. Muraho. Ubu nshaka iki gihe. Inje nyakugira Imana. Uraturuka he kandi uragenzwe n'iki? Yewe ndaturuka kure ndashaka icumbi mwana wa. Hano usanzwe uhazi? Ntabwo nari mpazi. Naze ngurikiye umwari twahuye. Wari wizeye se ko tugucumbikira? Nrinze ko mbatekerereze ngorane zanze mu kanyumva. Umva nkubwiye. Nta cumbi rihari. Niyo kandi ryaba rihari. Ntabwo twacumbikiye umuntu tutazi. Ariko mwari mukwiye kumbabarira mubyeyi. Niwirirwe wirushye. Ntabwo mucumbikira. Hose mwambabariye mubyeyi. Kirazira. Ikigali nta ucumbikira watazi. Yewe ndatiye ko ritagira irenga yoboka warukwiye kumbabarira. Ntibishoboka. Ega tuba dufite n'ibyo dutinya. Mwumbaho ndyama gusa. Aho ndyama gusa haragize nta kindi nkeneye. Urashaka kuvuga iki ubwo? Ngiye ko ibiryo by'Ikigali bigoye. Mwumbaho ndambike umusaya gusa. Sha. Ubuzi kuri kwa Nyangezi? Uhuri we wese ndibyambuza kukubwiza ukuri. Ntabwo rero nivuguruza. Ntibishoboka Nyangezi niko nteye. Ntabwo ngucumbikira. Ariko bungiriye neza ndababaye rwose. Nibyo. Aho guhaguruka wigendere kiravuga. Yewe umbe mukiye nari umugenzi. Siniba. Sinitse. Sinzabiriza. Wasabirije se sha wabonye mfite bike? Sico kingenza rero nashaka gicumbi gusa. Ariko se ko nagwakaniye uragira ngo bigende biti? Yewe nzogire imbabaza ariko. Urashaka kumugirira neza? Singutegeka ahubwo ndakwinginga. Ugize ibyago cyane rwose. Abantu batumye mpinduka. Singipfa kugira neza gusa oya. Yewe ngubwiye byanze wambabarira ariko. Naguhakaniye.
wangiriye neza ko nzayikwishura. uzanyishyura iki umuntu utagira naho urara? Yewe hari umuntu umbereyemo umwenda munini n'ubu umubonye nakira. ni akazi ki wakomeje no kuntera igihe tahangiye kwiruhukira. Wari ukwiye kunyihanganira mubyeyi. singa inama nawe Mubyeyi rwose ibyo urabiterwa n'iki? nakubwiye ko ntabura simbura nawe nako tubahereye. Ariko wa mugabo we waretse kunzuzugura. ngo utangire utise Singira uwo nari we. Wagize Imana narakizwe narihanye. Ubundi yaba nari ngira uwo nari we nari kuzakwishura nabo ngiriye. waramaze genda. niba ari n'umugabo hari icyo bimbwiye nari umugabo ntihabwa intebe. Ushatse wanyitondera nahuye n'ibigerageze nguko nawe wahura nabyo. nta burenganzira bwo kuniga iminsi ufite. ntabwo ari wankirije. Erega kera nari umugabo nafashaga abantu kugerageza abandi. intebe ihabwa umugabo ntihabwa nari umugabo wumvise. Nyamara nukugize Imana ngaba narahuye na Kayonga nabyiringiro na Sembe bakanyigisha. Naho wundi narundi wundi nafashaga abantu kugerageza abandi. we nabyiringiro na Sembe abantu ari bakumenya umutwe ahari. ubwo nturi umusazi urambwira ibyo bikumva iki? Sindi umusazi sinica siniba kandi sinzabiriza. ibyo se birakugeza kuki? Yewe ufite abantu ukagira n'ibintu ariko ubuze ibintu ndi wabona abantu. simbyumva icyo ushaka kugeza ubu rwose. Ndashaka kuguhanura. sinigeze ngutumira ngo mpanure wumvise. Ngira uwo nari we nabonye ibintu n'ibindi. akazi kawe Nabonye abantu bagerageza abandi. none se waje kungerageza? Birata ko ufite abantu ubagerageze wakwizeramo bakeya. ariko urambwira iki? Nabayeho narabanye kandi narabonye inshuti nyakuri y'umuntu ni umurundi we. waramaze. ngiye nkunda abantu kandi nkabizera. Ubagerageze wasanga ubuze umuntu utabona abantu. nakuzohereye uzi n'ibindi vira mu rugo hori muka genda cyangwa mu bajyanye rume bakumena umutwe ihute genda bagasimbura bacumbikirwa nzira. saho yahereye saho yahereye ushaka ko yari mu miferege y'imihanda. ariko ndemeye ko agira neza wenda aranzumbikira. niko bakuru uriya musazi mwahuriye? namusanze hafi y'uruganda rwawe arampamagara. mu by'ukuri se yakubwiye ko yajyaga? yayobozaga ku muntu witwa Mugiraneza. Mugiraneza? Mugiraneza wahiye ngo ntazi aho aba amuheruka kera. urumva munkurikire tabara mukurikire vuba mungarurire. bwije kandi ubu ngubu ageze kure. bariza kwa Mugiraneza ntuwahebaho. Mugiraneza si wowe waba umuzi? ibyo ntibikureba. reka nkurikirane nk'ubwo uriya mugabo mpasi icyo ashakira Mugiraneza. ariko mu nteye amatsiko. subira ku murimo wawe amatsiko uzaba uyashira. enga mukurikirane. ikinamico. waba ushaka kwiga gukora isabune ikomeye, gukora isabune y'amazi, kwiga gukora ji, kwiga gukora glycerine, kwiga gukora amavuta ya gikotori, kwiga gukora silage, tugane tubikwigishe mu gihe gitoya. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 07kabiri95404016 cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 0788580221. Muhawe ikaze.